Robotnju, kotrih še dzeci hodni učic po-ruski, buduše otrimovac každi robotni dzenj od 19 do 20 hodin u biblioteki na Štrandu. U njih maju pravo učasovat dzeci kotri nje znaju bešedovac po-ruski, a žadaju še upoznat z rusku kulturu. Konsultant za ruski jazik bude Blaženka Homa Cvetković. Dzeci budu učić slova, na priklad familiji, o farboh, o jak še vola ovozi željenjava, jak še volaj po-ruski čísla, domašnji divi životinji, potim nauče dejaki nazvi jedzenjoh, dejedni predmeti u hiži i tak dalje. Uglavnom, za toti 5 dni dzeci, pretpostavljaše, že bi dzeci trebali naučiti skoro 100 slova, tak povež 20 punjaca za jednu robotnju. Inšak 6. dzenj zadumani, že bude i preverjovanje znanja, odnosno bude jedna fajta kvizu na lokalitetu Rim. To u stvari nad Beočim valalom, šelijak bude krasna hvilja. I već kad tam kviz bude tirvac, daki može biti polohodzini, i tam dzeci ukažu u stvari co naučeli za to ti 5 dni. Od počatku tohoročnej manifestaciji už otrimani robotnji za učenje mađarskoho i rumunskoho jazika, a od tidzenj će hodno učic i znakovni jazik. U 6. rok Horodska biblioteka u Novim Sadze, Heror Medija Pont i Centar za rozvoj menšinskih i lokalnih medijoh organizuju toto zbuvanje kotre promovuje jaziki nacionalnih menšinoh, kulturu i običaji menšinoh kotri žiju u Vojvodini.